chanh thế mga email lo shawar te kastep ko basuka kumenya happy baro happy Independence Day menta kasni happy baro te mentangin kin mawrom yo kasni lai lo jong kari India te kumtahi ngawi shipi banta di kasni Saturday khat santarik August te ngambun kambah ni hayeng haban penbe ya gitar dukan hapan baik ya kita dukan te ngalade phi katuk ngan pen iya phi menta full bakai cingtre hayeng baro sisngi namar ba kadigi sin sejan ni dei ba bun kam himo bun jat ki kam saryeng nang ta tiar sa chan sum sa te ngan pen iya phi kandiat ki vlogs ba ngan le mo to nanta ki ships ki ai nanta shibon hi ngaden kini sini ki umsa to nanta ki ships ki ai nanta shibon hi ngaden kini sini ki umsa subscriber ki jonga pat kumju ro ya phi ki non subscriber mo ngala so haying madadin ngala dep sar ngansa no enta sunyat da chanyi mana haying lai koi habas tadi ngala dep than tiar dang sai mana ba kham he la ya ha kan do bat pi ki kam ki jam perlok ngala de lupa ro mentara step nomor ba ngala trehi dang step pra baje gunto nomor ba ngaha bandit pitkai stage balong program nomor ba dari Independence Day ngala than ngala ayu ngala sungshit adu kata dan nomor ba ngathan ngaha ban di no dai ni umso ini sungpengen dalam yoti deh ini. Dan kublai bunyi pi baro, ya kacing pecung pi, ya kenika vlogs kecungam, mentah step. Senangnya terikam, kijam jung pi, kibompat deh mo, ngayalade mentah, ngalasno alam jai, dan sares no cipang. Ban, sa cipang lak jandehi sakaporban di syah. Sadik syah tambah por dik syah ngakan isu lagi dengan sepen ipat next vlog. 3, 2